April ne thum thong ni kulali da ha kha post thong chimnak sham kan thok chang lai sangaw a realty ni in zali shang asho nizan April ne ni a khan laira zam tampi an umnak mizoram sangaw khwa a rwa sur I realty an tlak cha a in zali shang asho tia thong kan thai zan lei simalam pakhat im pathum tiang rwa fak pi in asur I realty zong fak ngai in an tlak chi cha a mizapi umkal na khochung lampi nak tiang in achuak sangaw khochung sangpanga a in zali shang realty ni asho I sangaw tu sanglong a hin in zale som nga deng mang an rok realty ni in chungchi champeu pol apem na I sangawa adormi razam in paruk zong realty ni asho ve tia thai asi Mizoram a Blewara Zam Somdet Lepanga Ampanthan Mizoram Lunglei District Chunga Blewara Zam Somdet Lepanga Ampanthan Tia Thong Kan Thai Blewara Zam Somdet Lepanga Chu Lunglei District Khomoi Khwa Ampan I Lunglei District Chawza Lei Ngol Ngei Tunha VC Le YMA Upate Zong ni April ni Ni a Amvung Vivetna Razab Na ni India Upade Zul Aher Ning Rithai Si He a Petlai Mirian Tron Loading Le Upade He a Kal Mirian a Petlai na ngai loading in an chimna arak luthar mi razam polcha a insak piak ding in tim to anak an ngai I mun ma zo nak zong an ngai tia All India Radio Aizol ni alang tar Thlichiani CDF-KKG sakhan asho Mart ne somthum le ne khata ashang mi Thlichiani CDF-KKG Battalion Force sakhan chung I in pol ashon ha tia CDF-KKG ni alang tar CDF-KKG Battalion Force Sakhani Impol chu Thlichiani achungchi pol ho na I arok mi pol ramnak a khurang in bomnak kan hertia CDF-KKG ni bomhel nak zong an twa Mart na somthum le ne khata ashang mi Thlichiani chinram chung than tlang peng le tidim peng zonga in tampi asho na tidim peng a chun byak in panhi tal in somdi shaw an rok Chinral zam tampi an umnak Mizoram longtlai ral zam khem zonga Thlichiani in tamnon asho tia thong kan thai SAC ni ramchung hun leithum a ral kapthar training pek athok April ni khathok im nyamaram chung hun leithum a SAC ni ral kapthar training pek nak athok tia thai asi rami ral kaplak na upade ning in an aumi ral kapthar pol training pek nak chu Yangon Mandalay Ayawati Nepiro Poko Makoi Sakai Munle Shanha a training an pek na Yangon Mandalay le Nepido a chun March ni kole ne kwa akhan ral kaplak na upade ni ahwap mi pol au sham an thok na I training an to nak ding hun leithuma an kuat na Yangon ram than chung in ral kaplak ding in an kalpi min halaka kumkul le kumkwa asmi kukul chu neli nu a anun na aliam tia thai asi Thit umnak poi a pastor pathum le khwami cheu khat SAC ra kap ni an tlei na Kachin ram kul mu kang peng chung thit umnak poi pakhat a SAC ra kap ni an lu no na I pastor pathum le tol chung mi cheu khat an tlei na tia kachin tol chung thong jam nak ni an trial Mart na somthum le ne khata khan mu kang peng sam ho khwa I thit umnak poi a SAC ra kap pol ni an lu no na I pastor pathum tal im menung som sari shaw an tlei na Antlai mi velte chu April ni khata an thla than na asina in samho khwa gachim baptist church I senior pastor le independent church mission I pastor panhi tu chu nizan April ni jan le long a khan an thla na tia thong kan thai